Hello perlok te menta kasngi te banga pelaj video ko gue bapi ong banga claim rest te menta kasngi dengan resi tanga to ko video ko banga mare gatu ga Thursday tenga claim yo on pelaj ka dengan pelaj mene ten re ngatu Thursday nga practice katu ka kilometer but ka Friday nga lej map mon lej Shillong but nga Malaysia mapanlor per Saturday ngan mare papanlor te menta te ngalapang bahagi kejat skep te tip la sai ngala ne ngamla mal mare ngasosi baha te nam kijing lek jonga hitarai kidli jing lek jonga hi papelong nga kumta namar nga haban res ken nga ngamut raban len hendai kun kalong gumno re te nga lej su lej te menta te ki kejat bat ki met kapal jonga kala thaj ba ban le kawar kamet jonga kam recover sure te ki skip jonga pang bha te min selesai te tip ngala ne ban mare ngamla ne tip sure te longal long chia ka bijia le ka le tip ka luminit ngala te tip sure menta te la pang ki skip tang man yai ru la sitom man yai minin ba jinjar pal ka road sitei kap korot kalong up and down wait te nakatang daw te namar jumlen show ban mare 21 nah practice tang lai kilometer bat san kilometer te nakatang daw te ngamla show ban nakatang daw te man long over ga walking nakatang daw te namar dadai banga jumlen ban mare le banga jumlen ban mare 21 kan ipo practice te kam sitom re hadu kata re san nga sumber 21 te na ta daw ka met jonga ru ka shoking te tip la sai la ne ban mare tangkat pra san khundai kena chu ra ta sai la ngam la ne te la ka long la lap le ben te ni phi kuma phi yo i hagini ki video hagi tu ki dur banga post baha mamare menin mde banga thong handreng menin ngamare kumba phi yo i video banga ki tu ki dur banga post menin te ngamare handrei nga poi finishing point dei ban nga parvakti bakjat ngaram la shu mya shu ki jat menin finishing point nga ban parvakti barkjat namar dei ha op jaka finish deh op haban parkti bar kejat namar kejat kim ya shu hadum taru kim ya ter ya shire tel esai te komen bet ngan la bet ngan kochi kejar la sha dengan yo ko warmen te shua ban mare tha ban res handai phi nang ban ong me ya la di ngam nang ban le minta dengan res minta proses ngi res tangita hingan pukul no di video Kebelas bonnya pi bepej